mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. A tshi kha ḓi vha madekwana a vhuḓi kha Belrun News hu tevhela News Weekly Court Reports na mpho Felicia Mudau. Sangamisi vhatevheli ri vha ri tshi khou ḓisela mafhungo oṱhe o ṱoḓusa mafhungo fhano tshiṱirakini tsha Vhembe hune ri vha ri tshi khou lavhelesa Musina Makhado Collins Chavani khathihi na Thulamela hune kha ri thome ngo lavhelesa mulandu wa muhumbulelwa vho Avhapfani Eric Mudalamo vha miṅwaha ya 54 ndi vhane vho ḓivhonadza phanḓa khothe khulwane ya Thohoyandou yo dzula Waterval nga musumbulo wa vhege yo fhiraho ri tshi lavhelesa hafhunoni muhumbulelwa ndi vhane vha khou hweswa mulandu wa u vhulaya mufumakadzi wavho Vho Funanani Pheshethi Mbedzi vha miṅwaha ya 42 nga u tou vha thuntsha phanḓa gokho ḽa vhathu musi vha kerekeni nga ṅwedzi wa Lambamai ṅwahani wo fhiraho. Zwino ri tshi lavhelesa hu mulandu muhumbulelwa vho Eric Avhapfani Mudalamo vha nnḓa nga beli ya zwigidi zwa 2 mulandu wo fukiselwa phanḓa u ya kha ḽa 13 lara 2025 kha ri pfe zwinzhi nga muraḓo wa muṱa o bvisela khagala zwi tevhelaho. Rine vha muṱa wa Mbedzi Funanani hola we a thuntshiwa nga munna wawe kerekeni Makonde a kerekeni na musi khothe yo vha dzhena hafha Waterval o fhiwa date muhumbulelo o fhiwa date ri khou tea u vhuya vhege ḓaho nga 13 dza November khothe i ḓo vha i khou ya phanḓa. Rine vha muṱa ri khou pfha uri zwa zwino zwi khwine ngauri ri khou vhona hu na way forward uri zwi khou ya gai zwi a ri fha vho mbilu dzi a kona u rula vho ri ḓivha uri u khou gwevhiwa u ḓo Ri bvela phanḓa na u lavhelesa muṅwe mulandu une wa vha mulandu muhulwane vhukuma ndi mulandu wa muhumbulelwa vho Livhuwani Madadzhe vhane vha ḓivha nga dzina ḽa Ramiswaswo ḽa SABC Livhu vho ḓivhonadza phanḓa khothe khulwane ya Thohoyandou yo dzula Waterval nga musumbulo wa vhege yo fhiraho. Vho Madadzhe vha khou hweswa mulandu wa u vhulaya mufumakadzi wavho Vho Lindelani Nongovhela. Zwi tshi zwo ralo muhaṱuli Vho Ṱhogomelani Tshidada ndi vhane vho ḓibvisa kha tsingo iyo nga ḽa malo Shundunthule ḽa uno ṅwaha. Zwino zwo iteaho khothe nga musumbulo wa vhege yo fhiraho ndi zwa uri Murena Vho Ṱhogomelani Tshidada vho dovha hafhu u vhuya kha milandu mivhili ine muhumbulelwa u khou hweswa yone milandu ya vhufhura ine ono ḓi tenda khayo. Muhaṱuli vho sumbedzisa uri mulandu wa u thoma na wa vhuvhili a i tshimbilelani na iḽa miṅwe milandu ya wa vhuraru na wa vhuṋa na wa vhuṱanu une a khou hweswa wone wa u vhulaya mufumakadzi wawe Lindelani Nongovhela. Vho dovha hafhu vha sumbedzisa uri vhone vho dzhia tsheo ya uri heyi milandu yoṱhe i ḓo senga nga ḓuvha ḽithihi fhedziha nga murahu musi muhumbulelwa ono tenda mulandu wa u thoma na wa vhuvhili wo vhufhura vho ḓo tshentsha tsheo iyo hune milandu iyo i ḓo fhandekanyiwa. Muhaṱuli vho sumbedzisa uri vha khou tou ita khaṱhulo kha iyo iṅwe milandu mivhili ya vhufhura ine muhumbulelwa ono i tenda. Zwa zwino nga kha application yo ṋetshedziwaho nga muimeleli wa muhumbulelwa Vho Advocate Khuliso Nogota sa izwi vho sumbedzisa uri vha ḓo vha siyo vhegeni yo fhiraho zwi khou tou sumbedzisa zwa uri vha khou yo bvela phanḓa nga musumbulo wa ḽa vho 10 lara 2025 hune vha ḓo vha tshi khou ḓo ṋea khaṱulo kana u khunyeledza na milandu iḽa miṅwe mivhili ya vhufhura ine muhumbulelwa ono i ṋetshedza. Muhaṱuli Vho Ṱhogomelani Tshidada vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. In respect of count 1 and 2 are hereby separated to be heard separately from the proceedings in respect of count 3 to 5 against the accused as per order number 2 and 3 of the court order referred to supra. 2. It is further ordered that the outstanding sentencing proceedings on counts 1 and 2, pursuant to the accused plea of guilty and the conviction thereof by this court are to proceed and be finalized before this court in terms of the law. Number 3, both parties' legal representatives
are hereby directed to commence with their respective submissions on sentence on behalf of the state and the accused person on count 1 and 2. And that concludes my rulings following the development in this matter that I have alluded in the preamble of my order. Ndi hono guma hanyesu ilikota reports kardo ya pore tangani chipinga chida watere. Lwa miṅwaha I fhiraho sumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa kuendedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanywa mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belrand Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belrand Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.